Ya, androany ny tenako marika tatandraza dia hiresaka zavatra anakoroa mazava be ary zavatra miteraky resa be eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao. Voalohany, resaky fagnamboazagna razagny ny tandroy. Faharoa, resaky GNZ am'izao fotoana zao, indrindra fa malaza moa ny vidéo mikoly maromaro reo zenig raika sy ze malazalaza am'izao fotoana zao. Resaky mahakasika an'io zaho am'ty vidéoko toy. Fa alohany hiresahako ny GNZ, de aleo zaho hiresaky mahakasika ny raza ay satria lehibe amako raza ay zay satria natao amboa ty raza ay tandroy. Eto Madagasikara de ny foko tandroy mbola magnaja ny hasin-drazagny ary magnaja ny hazo manga. Ka ama ay tandroy de i Colonel Mikaely no hazo manga ay. Mitovy tam Moja John, taloha Moja John no hazo manga ay, fa hinaniky zao i Colonel Mikaely ka ty hazo manga ay tandroy, i ka ty ambelahy ay tandroy am'izao fotoagna zao. Ka sarote zahay amy hazo manga ay igny atao amboa. Ary tsy Colonel Mikaely rery no atao areo amboa, fa zahay rehetra atandroy manerana ny Madagasikara sy manerana an'izao tontolo zao. Tsy hoe magnavakavaky firazagna, tsy hoe mandrindrarindra foko, tsy zay. Fa maharary zahay satria nanandrify anay i fagnamboazagny razagny, izay mampivolagny eto fa tsy hoe manindrahindra foko. Tsy zany fa ny malagasy de iray hianatsika malagasy. Sika samy malagasy tsy misy resaka hoe tandroy na ino fa iray hianatsika. Fa eto tsy pihiko manokagny ty raza ay tandroy satria voahitsakitsaka ty hasin-draza ay. Indrindra fa i Colonel Mikaely. Ka mipaialy amy ay tandroy zalahy. Ka magnamboa razagna anay tandroy nareo lahireo. Ka paliavy areo aly zahay. Fa hay areo ny ty tatarao tandroy io. Fa hay areo ty tantarao tandroy io. Tamy andro ny Moja John. Tandroy firilahy no hafary Moja John tamy camion nanday Vatobory, nandeha Tatanarivo agny, nipiletsy Tatanarivo reo. Imbo ikotsokotsoha areo anay tandroy io lahireo. Agnanova areo amboa ty raza ay io ka. Le vata imerigny ndaty, vata inareo. Tsy mahalala iandroiky zao vata e. Tsy hay areo tandroy zao. Raha misy ny mahery fo eto Madagasikara, voaloha o tandroy io. Misy porofo zany. Tamin'ny fitondragny rehetra zay ny fandimby teto amy firenena. De pirisiky tandroy ty natao fitaovagny politiky, nangalagny fahefagna. Tamy andro Ratsiraky, tandroy ty natao fitaovagna. Tamy andro Ravalomanagna, tandroy ty natao fitaovagna. Tamy andro Rajoelo, tandroy ty natao fitaovagna. Nialy Tatanarivo tao. Regny ady tamin'ny 7 février 2009 regny, tandroy ty natao sorogny tamy regny, nentiny monja randefo. Zahay tandroy zao, zafindray aly, teraka lahamaly. Zahay zafindray aly te aly. Raha misy ty ndaty te aly, zahay ty voaloha teo aly. Ary zahay tsy mihembotsy afara. Maty ze maty, alevy, maty ze maty, alevy, maty ze maty, alevy. Fa zahay tsy raha mihembotsy zao. So de mieritseritsy nareo hoe hampitahoragna amy basy zahay tandroy de mijanogna. Fa zahay ragnitsy, arakaraky ty mahafaty anay, vao maiky mirisiky zahay mialy. Ka i Moja John aza, narova ay mafy, nitsangana ay tandroy. Vao maiky Colonel Mikaely, hazo manga ay hinaniky zao. La janogna avao ty menasy sanandro ny fofoneny Colonel Mikaely toy zalahy. Fa sanandro zahay tandroy maharay fa fofoigna avao sanandro ty fofognay Colonel Mikaely. Isanandro ho vonoigny ty Colonel Mikaely. Zao GNZ reo nahatsatsaragny basy zao ka araky ty tsaho mandeha, fa mbo tsy manamarina an'izany tenako. Fa araky ty tsaho mandeha fa nikonokono zalahy GNZ fosiky reo. Handeha hitifitsy Colonel Mikaely. Kandramagny sanabave. Aloha hahafatesy Colonel Mikaely, tandroy jiaby manera Madagasikara maty. Zay vao maty Colonel Mikaely. Fa nihita areo za tatara zay tamy andro ny Moja John. Zahay zafindray aly io te aly ary tsy mihemotsaly. Rehefa hialy, le tena maty aby.
fa tsy raha mijanogno zao zahay tandroy ka kapaliavy areo raha zahay reo hazomanga ai ka kotsokotsoa reo ka menasegny ho vonogny zao ty colonel Mikaely fa raha vo matany miara maty tika malagasy manontolo mifaneteteteketo tika fa ka menase areo ty colonel Mikaely ho vonogny zao fa raha maty colonel Mikaely maty ka zahay tandroy mianakavy hatsamy ty ampela ay tandroy mitagny basy mitagny lefy mitagny pilitsy mitagny vatobory zay mahatandroy tandroy io aly hatsamy ty ampela hatsamy ty ajaja mialy aby ka kotsokotso areo ty colonel Mikaely ka ho vono areo nareo GNZ izay milaza fa GNZ amizao fotoagna zao ny tena GNZ vrai efa fa tsy mitologny sasa fa mijanogno satria nametraky colonel Mikaely fotsiny no nataony GNZ ary GNZ zao tsy raha mpianatsy université avao so de eritseretinareo hoe mpianatsy université ihany ane natao hoe GNZ hatsamy mpamarotsy sarbo regny hatsamy mpivarotsy tamatesy regny nanao t-shirt GNZ rehefa niavy tologny fanonganagny Anjy Rajoely satria ny malagasy ray manotolo mihitsy no leo i Anjy Rajoely izay satria nahita ny paly igny ny paly nitsangana ny GNZ natao fitaovana ka agnarany GNZ igny natao fitaovagny nanonganagny Anjy Rajoely fa tsy raha mpianatsy avao GNZ io fa ny akamarô GNZ io zenitata tanorako retraretra tanora tagnatin'ny fiangonako ao sekoly lahadiko regny ty akamaroa plus zay tanorako tagnatin'ny antoko politikako tao satria zaho koa ne managna antoko politiky managna antoko mpiangonagna sady managna antoko politiky sady managna fikambanagna tanorako regny iregny sady zaho koa misy mpianatsiko marobe avao koa amin'ny université igny misy zaza tezaiko avao koa amin'ny université igny zaho ty miantoko ty écolage miantoko ty fianara bojo satria zaho olo bojo mpanohagny olo bojo mpiantoko olo bojo ka ny GNZ vrai efa niova amizao fotoagna zao nivadiky zenitata satria hala ay ty GNZ ty fa lasa atao fitaovagna io zao ty Anjy Rajoely i TGV ka tanora gasy vono navadiky ka GNZ ka hinany zao reo mpanao politiky tsy mahazo seza reo mitondra agnarany GNZ ka hinaniky zao mamorigny GNZ vaovao GNY GNX hatao fitaovagna hanakorotana eto amin'ny firenena hagnandesagny basy tifiragny colonel Mikaely le kandramagny salabave le kandramagny fa hisy raha ty tany etoy raha colonel Mikaely kotsokotsohareo fateo ndaty le miapatsapatsy fateo le miapatsapatsy fateo le faty le tsy fakahitagny ty tany etoy raha vao colonel Mikaely ro maty ty tandroy mianakavy hatsamy ty apela hatsamy ty ajaja mialy aby zahay manahaky tamy androny Mojajono ka inareo GNZ fosika le mijanonjanogna moramora nareo GNY GNX fosika atao Anjy Rajoely fitaovagna atao firongo reo fitaovagna atao mpanao politiky reo fitaovagna hangalagna fahefagna le mijanogna moramora avao ragnitsy fa zenitata efa niova zenitata ny GNZ vrai amizao fotoagna zao efa tsy misasa GNZ zao fa zenitata ka hinany zao satria zenitata ka no mijoro miara maty amy colonel Mikaely satria nitanjony GNZ ane de ny hametsaka ny colonel Mikaely ary zenitata ihany no GNZ satria zenitata jiaby regny nanao GNZ taloha regny zenitata regny sao de tsy hainao fa amizao fa nivadiky zenitata amizay ny GNZ ka ajanono foano ny GNZ fosika sy ny GNY fosika sy ny GNX fosika foano ary mangataka ny fitondram-panjakana mba hanafoana tsy misy atakanjo ary isambotra anareo zay mikonokono fanakorotanana sy famonoana any colonel Mikaely makasitraka atsamy farany nihemy ty video toy veloma tompo